Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Nivanka Hadia. Di ngambut ban shed ya kaneka dok ha ban shed fishball mo. Ngau bha saya pe hadu ban dekut video pin sayo I kumno ngan shed ya ka fishball. Ban shed fishball ti ngan shed shwa ya kaneka dok ha ban pestim shwa mo. Klan pestim ru long tambah la klan pestim te kambun na kata kadau nga pestim shwa ya kaneka dok ha. Ti ngan ai nok ganika jing tap ti saap kumba atau kat nipur mah nang pe mah kala biang ne kambiang ne ganika dok kha pasus tim oh kala biang hi ti ngan ra shwa mah ndang la dep ra ngan pen ja shwa mah ya ganika dok kha ngan pen nok sia shwa mah ya ganika dok kha ka bampor bahas pi ban nok syak namar bade berit-berit em kam jingcar bah ngala dep ban nok syak ya ganika dok kha ngan thlek nok mah ai shwa u shendrai kendian nangta u piat ubak la dep tendung kendian sting u rensun meluk kamu ke jingdon kamu oh nga kumban kelet ban ai saka peleng một ban kelet ban ai peleng ngan pen ai gani ke peleng kawa wei ma peleng ai gani ka peleng khanang ban lai ban prate bas de tu oh lakum kelet kendian sendrai oh sok mendrit ma kendian kum ga jingdan kam ngala kelumar một ban kelet ban ai sok mendrit ada kelet kum ni sa pen lengdang mah kum ni bu suang tu kompnyang lak kloi dengan di nok ya kaneka fishball ma kading na kan kan ma medium tu lak hak am tu sebelah nok ma an sim shwai gini kiba thep nak kong mo gini namar baki la ite fishball kala I mah ti ngam la apsu ti ngam mat shwa kane ka vai mah kabang ti tang kom ne he video jangan beta kesni ngam kut no hang ne he kublesin bun gitu produk bal kersan bahang bat mesin mah ya gitu produk bempat dep kersan ro anda pilih yo video jangan singa bahasa kersan no mah ti tang kom ne he kublesin bun kublesin hajar no dan bok oble yang dan rekat bat pi kanang bat pin yo kemet kepat ke bakot ke bakya pin ya kamai baharu hagi kam kijam la kajang mah tang kom ta ba ngini
biang next video dengan bam no ya kan fishball jong na